Assalomu alaykum do'ston aziz. Ma qaror dorim mol bozor Paxtabod. Imroz barای شما faqat گوسفند را نوار گرفته به شما پیشکش میکنیم. این هفته بازار روز جمعه می شود، روز یکشنبه عید می شود. برای همه روز جمعه بازار است. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. ویدیو معقول باشه لایک کنید. ما و شما یک جای رفتیم. Mega Bozor. Lütfü Abzor. گوسفندای 1350 سوم اینا چند گفتی؟ یکی 1500 سوم ایناش. بازار چند سوم کردی اینا را؟ بازار 12 اینا کلانشه. بازار اینا کلانشه 1250 سوم کرده است. مایدش چند سوم کرد اینا؟ مایدش 12 اینا 12 کرده است. 1200 سوم. هر دوش قشقور نه. Baracha mayda 700 so'm nega. 700 so'm. Dollarda 1200 so'm aynan. 1200 mega. Sizniki necha pul amaki? 17 deyman. Ina 1700 so'm. Gusvandu kabut. Shox do'shlar. Ha, shoxda. Bozor ne chiqildi? Bozor 15 qilyapti, 15 yarim qilyapti. 1550 so'm bozor kirdi. Ina 1100 so'm savdo shud. من قرار خودش نداری سودا کنی از راست کاملا. Bulusa ha? Yo o'limi? Bulusi odam ko'p. 1100 so'm savdo shud. Bulusi 16 yarim diyorum. 1650 so'm. Bozor ne chiqildi? Bozor 14. Bozor 1400 so'm kirdi. Gusvandi kalon. اینجا 1500 تا 2000 تومان بوده. 1500 تا 2000 تومان. دو تا گوسفند کلان با صاحبش میگه 5000 تومان تا 4500 سوم سودا کرده است. 5000 میگه 4500 کرده است. 4 نیم. هر شام نکن گوسفند کلان. فربه. نشودگش 5000 تومان میگه. دو 1400 سوم میگه بازار 2200 سوم کرده است. Odamı 45 kilo bor meklem şده. 45 kilo bor داشته. حسابا میخواد پرمیرنا 45 کیلو شک بوده است. فربه گوسفند نغز بوده میکن. انا با یک تا گوسفند کلان 2000 سوم. بازار 1800 سوم بازار کرده است. 2000 سوم میگه 1800 بازار کرده. Orası yok. Yok resim ha. Aslında düşüp gidersin. اینا شام 2000 سوم بوده است. همش 2000. اینا دوستان عزیز اینا گوسفند کلان 2500 سوم سودا شد. 2500. 2500. گوسفند کلان. Özünü adelmiyor, öntörge verme abi. Vergenli ver. Özünü ya. اینجا دارم یکی سر میشده است تا 2000 سومانه. 1500 تا 2000 سومانه. گوسفندهای کلان. 1700
1300 сум гирифтааст. Савдо шудааст 1300 сум. Ина 2100 сум гирифтааги будааст. 1050 сум. Ар якташ. 1050 сум гирифтааги. Ана 2200 сум. Бозор 1900 сум кардааст. 1900 бозор кардааст. Айҷада якиним сар мешудааст то 2200 сум. Bozor ne çıkırdı? Bozor aka 2100 so'm. Ha, Guspandı kalon 2500 mega, bozor 2100 sum kardeş. Seta Guspandı kalon 2400 mega. Guspandı kalon 2500 mega. Bozor 2000 so'm kadast. 2500 mega, bozor 2000 kadast. Guspandı kalon. Ина аммо ҳар душа 2100 сомон гирифтааст. 1050 сум қалти дага. Ҳамин. И қати ин. Та барача. 1050 қалти дага. Sotilmaydi. Sotilmay? Necha olding? Ha? 20 kam sangiz. Ha. 780 sum giriftar bo'lasan maydara. Inash 1600 sum. 1450 sum bozor kardast. Guspandı kabut 1800 sum. Bozor yakinim kardı. 1500 bozor kardast. Baracha 850 sum mega. Bozor 750 kardast. Bozor nima qildim? Bozor qilganmi? Yakinim 1000 so'm. 1500 so'm. Nasib ha. Ina 1500 so'm mega 1300 giriftar bo'ladi. Bu furuqda hisobga gashtan. Bozor chand so'm qildi? Ina 1100 so'm. Bozor ровно 1000 so'm kardast. To'g'ri 1000 so'm bozor kardast, 1100 so'm mega. Baracha. Chandi? Kardeş, ya 1600. 1600 ha? Ya har dusha 1600 so'm furuqdagi budasi. Savdo shudagi budasi 1600. Na 1350 bozor kardast har dusha. Budash tak 900 somon gifta so'dar. 900 somon mega bozor 1350 so'm kardast.
Asıl egası 5 pesa sat degan. Belar egası 5 pesa satayım Ya, o çabada 1500 yakınıyım. Nima chiqaling? Neçe olayız aka? 850 savdo shudamiz. Buni urg'ochi. Yana 850 so'm. Bularni necha pul ham kattalar? 24 olingan. Aynen. Qaysida? Yani har dush 2400 so'm giriftak bo'lasiz. Har dush ham. Har dush gusban, har du gusbani 2400 giriftak bo'lasiz. Ish 750 yana 800 so'm. Baracho. Nar har dush. Bozor nechidan qilding? Bozor 14 qilib bermadi. Ana har dusha 1400 so'm bozor kardas nadodasiz. Ya joya. Ya 1000 somon mega bozor 800 somon kardas. 800 bozor kardas. Bitta qo'y oldim, shuni yo'rib. 800 somon kardas bozor. 800 chil mega so'rash. Chilta 20 mega. 800 somon kardasdan. Bermaysam 820. O'tirib boshqa berib orasan, shuni bilamanki sen. Bundan bo'lingizlar, tamam, xal. Ular necha pul kattasi? 12. 1200 so'm kalon. Bozor necha qildi uni? 1000 so'm bozor kardasi kalon shu. Ol pulimni ol. Mana sog'liq, moda 1300 mega. Bozor necha deding? 1100 so'm bozor kardasi. 1300 mega 1100 so'm bozor kardasi. Ina moda 1300 so'm. 1300 mega. Ne chiqildi bozor oxirini? 1120 so'm bozor kardasi. 1120. Ya moda. Bu necha pul ekan? 1200. 1200 so'm ina. 10 ta like dura. Tahta shul. Bozor chan karasida ina. Hozir har xil kayf. Oxiri chan kar? Ne sari 50 kad nado. 950 so'm kardagi budas, nadodagi budas. Hozir 800 so'm kardasi. 1350. 1250 so'm bozor kardasi hamina. Bu necha pul ham kattasi? 1700 so'm kalon. Bozor necha qildi bu kattan? 1550 so'm bozor kardasi kalon. Ina guspandoy kalon 3000 somon mega. Bozor 4800 somon yak joya kardash har dusha. Har dusha yak joya 4800 so'm kardas bozor. 2400 kardagi znash. 3000 somon mega. Guspandoy kalon ayniki. Bilmarding, ha? Qamat qo'ydi. 12. 1200 so'm. Bozor nima qildi? Bozor 11 ya. 1150 so'm bozor kardasi. Ket ya zaman. Ina donash 5 somoni budas. Mayda deyin o var.
Hemen o da. Bunu kibar karakter. Bu ne çıkıyor? Broller. Paroda broller. Dozası ne? Yine abi işini. Çorluza bu da. Şersemane. Bu ya mı oldu? Törküllük mü? Ama çorluza bu da.